icyumba kirimo abantu batatu, Erdogan, Zelensky ndetse na Putin. Reka tuvuge gato ku by'imyitozo nanone iri kubera muri Finland, ni imyitozo ya OTAN. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze abakurikira Isonga TV umunsi ku munsi, abo tubana ndetse n'abageze hano bwa mbere ariko mukunda amakuru ajyanye n'umutekano, politiki na diplomasi. Tuvuga byinshi bira mu karere k'ibiyaga bigari, tunakomeza kandi kurana rwa politiki mpuzamahanga. By'umwihariko rero nk'uko mubibona, twe twabukereye cyangwa se nge nabukereye ikipe ngari dufatanya hano ku Isonga TV kugira ngo tubagezeho amakuru navuga asobanutse, amakuru azira ibihuha. Birumvikana rero tugiye kwinjira ku ngingo zikomeye zitegura umunsi wa tariki 15 Gicurasi 2025. Navuga ko uri mu minsi isi itegereje cyane. Ni umunsi byitezwe ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ndetse na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky bashobora guhura imbona nkubone na kuboko kw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyane. Ndaza gusobanura impamvu y'iyi ngingo, kuko mu cyumba hazaba harimo Perezida Erdogan, harimo Perezida Putin ndetse na Perezida Zelensky. Si kenshi dukomoza ku ruhare rw'abanyepolitike cyangwa se ibikorwa byinshi buri akenshi bibera inyuma marido. Erdogan muri ino case ni umuntu nabonye wirengagijwe, ariko namaze kumenya ko Kremlin mbere yuko Trump atangaza ibyuko Ukraine ndetse n'Uburusiya bashaka kuganira, na mbere yuko Putin agira icyo atangaza, hari ikiganiro Erdogan yagiranye na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Ni ikiganiro kandi cyahise gituma Istanbul, umurwa mukuru wa Turkey, uhinduka platform cyangwa se umwanya mwiza impande zombi zazaganiraho. Izi ngingo rero tugiye kuzinjiramo. Si ubwa mbere Ukraine n'Uburusiya baganiriye Istanbul cyangwa se baganiriye muri Turkiya. Turareba ko amateka cyangwa se inyandiko zishyinguye zigaragaza ko tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu n'ubundi impande zombi zigeze guhurira muri Turkiya. Icyo gihe harashize ukwezi kumwe kurenze iminsi mike Uburusiya butagije urugamba muri Ukraine. Iki gihe nk'uko inyandiko zibigaragaza cyangwa se abakurikiye n'urugamba kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi, cyatumye bira biganiro bya tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2022 bitabandanya. Muribuka iby'ibyaha by'intambara Uburusiya bwahise bushinzwe mu mujyi wa Bucha. Ni umujyi byaje kumenyekana ko cyangwa se byavuzwe ko wavumbuwemo ibyo binini byari birimo abishwe, bivuga ko ari ibyaha by'intambara Uburusiya bwahise bukora. Byose bituma rero icyizere ku mpande zombi zari ziri mu biganiro gisa nkaho kigabanutse. Ukraine yikura mu biganiro kuri uyu munsi. Rero nyuma y'imyaka 3 birashoboka ko impande zombi zakongera kwicara zikaganira. Turaza kubirebera hamwe. Ikindi ndababwira ko NATO mu gihugu cya Finland, iyi Finland ni igihugu kiri muri OTAN cyo na Sweden, ibihugu byajoininze vuba hanyuma gato yuko Uburusiya butanyije ibitero muri Ukraine. Ibihugu bya Finland ndetse na Sweden byahise byinjira muri OTAN. Hari military drills, ni imyitozo ya gisirikare, ni bisanzwe, ariko se kuki ihuriranye n'iki gihe kuri kalendari ya NATO? Niko byari biri. Ese bisobanura iki ku mutekano w'Uburusiya ukomeza cyangwa se Moscow bakomeza kugaragaza ko ibi biri mu bituma Uburusiya nyine bukora ibishoboka byose imyitozo ya gisirikare ihuriweho, cyane ko iyi myitozo noneho irimo ibihugu nk'Ubwongereza, Sweden ndetse na Finland. Ngira ngo n'Ubufaransa bufite ingabo, ni ingabo zirenga 7,000 ziri muri kara gace bari mu myitozo ya gisirikare. Turaza kubikomozaho byose n'ingingo z'amakuru tugiye guhuriza hamwe. Bifuriza ikaze, nyine twese Mugeshi Bayingana. Reka nshimire equipe ngari idufasha gutegura no makuru, ndetse namwe mbashimire mudukurikira. Reka rero twanzike twinjire mu ngingo twateguye z'uyu munsi. Ni ingingo ngiye guhera kuri Turkiya. Reka mere iri Istanbul muri Turkiya, ndetse tunarebe muri rusange dukoma urusyo ariko dukoma n'ingasire. Ese ubundi ni ibiki bigomba kwigirwaho? Uburusiya bwavuze ko bwatanze icyitwa preconditions. Mu rurimi iyi ni terme y'icyongereza precondition, ariko iyo bije noneho in terms of war, iyo hari ibihugu byombi cyangwa se impande zihanganye, akaba icyitwa precondition. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biba bigomba gukorwa mu buryo navuga buri direct. Ni ibintu bigomba kwita bikorwa nta yandi mananiza abayeho. Bivuze ko mushobora gufatira aho ibihe bigeze mukahita mufata umwanzuro w'ikintu gikwiye gukorwa. Ntabwo ari ibiganiro navuga ko bigiye kwita bitanga results nk'uko nakomeje kubona abantu benshi basa nkaho babyitiranya. Ni ibiganiro bigiye kuganirwamo, ese ukurikije aho tugeze, ngo ndavuga hagati y'Uburusiya na Ukraine, hagati ya Putin na Zelensky, ukurikije uko ibintu bimeze, ukurikije aho tugeze, hakenewe iki, hakorwa iki, preconditions. Uva twirengagije, ariko nanone hatirengagijwe iby'amasezerano Uburusiya bwagiranye na Ukraine mu myaka yabanje, kuko nabonye ko kimwe mu bintu Uburusiya bushaka kubakiraho
harimo no kubakira ku masezerano ya mbere. Kugeza ubu imyaka 3 ishize hajya abahuza benshi, Erdogan yaragerageje biranga, Macron aragerageza biranga, hari ibyagiye byemeranywa ku butegetsi bw'abademokrats, ariko bo wabonaga bashaka n'intambara cyane, nayo mpamvu bisa nk'ibiri kugora Trump kumvisha cyangwa se gushyira ibi byiyumviro mu banyaburayi ndetse no muri Ukraine. Ngira ngo hari terme nshya nabonye Ukraine bari kwita ngo ni foreign policy assets, ni ukuvuga ngo ni umutungo utuma bya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikora politike zabo neza. Foreign politic assets, that's Ukraine. Iyo ni Ukraine nikiri kwitwa SOFA. Icyo bivuze ni iki rero? Uburusiya bushobora gufatira duhereye wenda kuri Istanbul ya mbere cyangwa se kucyo twakita Turkey 1 process, bya biganiro na hereyo mvugaho byabaye muri Turkiya mu kwezi kwa gatatu kwa 2022. Hari ingingo 3 zisumba izindi zari zirimo zirigwaho. Iya mbere kwari kureba ibice by'Uburusiya bwari burimo ako kanya, hari kureba security guarantee kuri Ukraine. Icya gatatu kwari gukumira bidasubirwaho Ukraine kwinjira muri OTAN, ariko noneho ikindi kintu cyari ingenzi cyane kwari no kubuza ukuboko kw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ari nabyo Uburusiya buhera buvuga ko byabyaye iriya ntambara. Uburusiya bushobora kubakira kuri iyi ngingo mu minsi ya vuba aha. Nibaje n'ingingo ikomeye hari harimo no kureba ikibazo cy'agace ka Crimea. Icyo gihe harashize imyaka mike, ubu hamaze kwirenzaho imyaka 3. Icyo gihe noneho haraciye imyaka 8 Uburusiya buri kugenzura Crimea, byari 2022, ubu nibaye 11 kuko 2025. Ikibazo cya Crimea n'uyu munsi kiracyakurikirana Uburusiya ndetse na Ukraine. Mbasubize inyuma gato 2015 amasezerano abereye Minsk muri Belarus, n'amasezerano navuga mu ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine, ariko bagikemura bagiciye hejuru. Niyo mpamvu Uburusiya nyuma y'imyaka 8 twabubonye bugaruka bwinjira cyangwa se bujya mu ntambara, bwongera kurasana bikomeye cyangwa se bwongera guhurira n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi noneho ku butaka bwa Ukraine, bitandukanye nuko noneho bari gukomeza guhanganisha amagambo nk'uko byari bisanzwe bigenda in media cyangwa se no mu nama mpuzamahanga, no guhererekanya amagambo bya hato na hato abategetsi b'i Kremlin ndetse no bi Washington cyangwa se n'izindi presidents, habe Champs-Élysées in France, habe 10 Downing Street mu Bwongereza, ni inzu ministre w'intebe bakoreramo n'ahandi hose hakomeye. Ubu noneho haisazamo ikintu cyo guhanganira kuri field bitewe n'iki amasezerano na Minsk ya mbere na Minsk ya kabiri nago yakemuye ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine mu buryo navuga bukwiye. Nago umurwayi wari urwaye igisebe nago bagikanze ngo gikamuke gikire, basa nkaho basigirije barasigiriza. Niyo mpamvu nyuma y'imyaka 8 Uburusiya bwabonye ko nibutitora cyangwa se nibureba nabi buri buze guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Russia ihitamo kwavansa, ihitamo kwita ikomeza, itera intambwe kugira ngo igane cyangwa se yerekeze noneho mu kugira ijambo imbere muri Ukraine, nibinaba ngombwa hagira ibice by'ubutaka bw'abanya Ukraine Uburusiya bugenzura. Ubu hari ikibazo cy'uko 1/5 cy'ubutaka bw'abanya Ukraine Uburusiya bukigenzura. Reka tubari ibice duhere muri Donbass, Luhansk na Donetsk, nubwo mu buryo bwa gisirikare bino bice ibyaro byose bigize cyangwa se imijyi igize Donetsk na Luhansk itarabohorwa, ariko bibarwa ko Uburusiya bufite Donetsk na Luhansk. Niyo bigiye kuri table cyangwa se bagiye muri negotiation, Uburusiya bushinzwa ko bufite biriya bice kubera iki bakoze referendum bakoze mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya byari Nzeri 2022. Iyi referendum yasize yemeje ko uhereye Kherson, Zaporizhia, Luhansk na Donetsk bino bice by'ubutaka bw'Uburusiya, inteko ishinga amategeko irabyemeza. Mu mategeko y'Uburusiya byanditse ko Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia ari ibice by'ubutaka bw'Uburusiya. Babyishyizeho rero hasigara urugamba noneho rwo ku butaka rwo kwavansa bagana imbere, noneho bya bindi bafite mu nyandiko binahure n'ibiri kuri tele. Hari ikibazo cy'uko politike z'abademokrats zo gufata Kursk kugira ngo bise nk'ibipushinga Uburusiya, habeho icyitwa ingurane exchange in negotiation ibaho, muduhe iki tubahe iki. Inabwo ubu ni negotiation igenda neza iyo ufite icyo ushobora gukangisha umuntu. Uburusiya bufite ijambo kuri table kuko bufite icyo hari icyo bugaragaza. Turagenzura ibice binibe by'abanya Ukraine, bafite ijambo kuri table. Ukraine nta kifite cyo kwireguza cyangwa se nta kifite in exchange, ikisabwa gusa no kumva cyangwa se kureba no kubona
ikibafitiye inyungu akaba aricyo bakora. Ari nacyo kintu kirugora Zelensky cyane, ngira ngo ku munsi w'ejo mwabonye Trump amwita ko ari umugabo ugorwa no gufata ibyemezo, n'umuntu basa nkaho bafatira ibyemezo kwa, n'umuntu nyine Macron aravuga yumve, uhereye kuba bayoboye Ubwongereza kuri Boris Johnson, Rishi Sunak kugeza kuri Keir Starmer, bose baravuga yumve. Hagiyeho uyu wahoze ari chancellor w'Ubudage ndetse n'uyu Merz wamusimbuye Olaf Scholz, Merz buri wese avuga yumve. Yumviraga Biden kuba Democrats, ari gushaka no kugaragaza ko yakumvira Trump ku butegetsi bw'abarepublike. Deja Zelensky ni umuntu ufite instability in decision making, nagafite stability mu gufata ibyemezo. Buri kimwe kivuzwa aracyemera, aravuga ati turacyafite ububasha bwo kwavansa in fields, bityo dukeneye intwaro. Barazimusunikira, nta kindi bakora ni ukuzimuha. Ahatajamo amananiza barasunika intwaro bakazimuha. Mukanya ati ndabona bitari gukunda, let's prepare a negotiation. Agakomanga Washington mudufashe tujye muri negotiation. Arajya Champs-Élysées akomange mudufashe tujye muri negotiation. Ajye 10 Downing Street i London akomange mudusunikire tujye mu biganiro. Like hari instability in decision making kuri President Volodymyr Zelensky. Niki noneho ashobora kuri Istanbul? Niki Zelensky ashobora kuri Istanbul? Istanbul ishusho birimo cyangwa se image iri kugaragara, najya Istanbul Uburusiya bwamaze kurahira burirenga buvuga ko mu bintu byose biganirwaho, mu bintu bashobora kuganira, ingingo isaba, iki kintu ndagisubiramo, ingingo isaba Uburusiya kurekura ibice byose ifite muri Ukraine. Kuri uyu munsi wa tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu nago Uburusiya buhuza cyangwa se bwifuza kumva basaba ko ibice byose bagenzura babirekura. Zero by possibility, ntago bikunda. Indi ngingo ikomeye, ingingo y'agace ka Crimea buri isa nkaho itandukanye n'ibi bice bindi. Izo blast zindi n'ikibazo cya Crimea bisa nkaho byihariye ukuntu harimo difference, nubwo Zelensky wasaba kubihuriza hamwe kugira ngo ikibazo cy'ubutaka bw'abanye-Ukraine Uburusiya bufite byose bikemukire hamwe, ariko nubwo byafashwe mu ngamba zimwe. Crimea yafashwe nyuma ya Euromaidan, bino bice byo bifashwe nyuma ya 2022 invasion, ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ikibazo cya Crimea cyihariye, hakaba ikibazo cy'uko nanone kandi abanyaburayi muri politike zabo babona guhomba umutungo kamere w'abanya-Ukraine ari ikibazo kibakomereye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikinjiramo ko akaba harihangana hagati y'ibifi bibiri. Union European iri no gutera intambwe ishaka kwinjiza Ukraine muri iriya bloc cyase muri la commission, hakaza n'ikibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zamaze kwibikaho imbanziriza mushinga y'amasezerano y'ubukungu hagati yabo ndetse na Ukraine. Amerika dukurikije wera tubaza bari kwihuta, Amerika irusha intambwe ebyiri Uburayi mu kuba yakiyegereza abanya-Ukraine, kuko nibura yifite draft y'amasezerano y'ubukungu. Abanyaburayi baracyabivuga ku magambo, ikindi abanyaburayi bakirwana nabo, nubwo nabonye madamu ni Kaja Kallas, uno madamu kuri iyo komisiyo ya Union European wungirije, reka ndebe ni Kaja Kallas. Madamu Kallas ngira ngo mu mishinga ye harimo ko reka ndebe neza kugira ngo tubikliyaringe, ni madame ni Kaja Kallas. Mu mishinga ye harimo ikintu kivuga ngo dukeneye guca dependence kuri energy y'Abarusiya, dukeneye gukuraho, dukeneye kuba natwe turi independent mu ngufu zacu, ariko bisa nkaho bidashoboka. Nago Union European babara ko naho hirwa muri byose. Union European nayo yagize umwaka wo kutagira umutungo kamere. Ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi bagize ikibazo cyo kutagira umutungo kamere, bituma rero badependinga ku by'ahandi. Akenshi Afrika yarenganye niyo badependingiragaho ku mutungo kamere, raw materials mu nganda zabo, uturutse mu bihe bya industrial revolution gukomeza still now. None ubu hariho niyo colonization, aho basa nkaho bahinduye stream yo gukoloniza Afrika, basigaye baca mu bategetsi akabaro bisahurira ibihugu bagemura mu Burayi. Uko iki kibazo cya raw materials bafite n'ikibazo cy'ingufu, n'abanyenganda n'ibihugu biri developed biteye imbere bakeneye ingufu.
gusa nkaho bikura kuri kote yo gukoresha imbaraga cyangwa se gaz, petrol n'ibindi n'ingufu z'Abarusiya, bishobora kuzabagora cyane. No mu gihe noneho n'uruganda rwa nuclear ruri muri Zaporizhia Uburusiya bushaka kurugenzura kuko biri mu bice Uburusiya bufite. Referendum yo muri Nzeri 2022 yemeje ko Zaporizhia ari igice cy'ubutaka bwabo. Bivuze ko uruganda rwa mbere rw'ingufu zikomeye mu Burayi za nuclear n'urugiye ku Burusiya, urumva ko ya dependence ya independence bakeneye ku ngufu bisa nkaho izabagora. Nta kindi bazirukira kuri gaz liquide y'Abanyamerika, nabo bazazamura ibiciro. Trump ni umucuruzi, ntabwo ari umunyepolitike. Ashobora kwambara ishusho y'umunyepolitike ariko ni umucuruzi. Ibye ni ubucuruzi, ni ukureba inyungu za Amerika, inyungu z'Abanyamerika, kugira Amerika igihangaye. Ngira ngo uyu munsi mwabonye ko hari sinyatire, hari itegeko cyangwa se iteka, reka byita iteka ribuze gushyiraho sinyatire risa nk'irigabanya ikiguzi cy'imiti y'ubuvuzi muri Amerika ugenje n'ahantu. Ubundi abatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakubwira ko kimwe mu bintu bibagora harimo access ku bijyanye n'imiti, kuko muri Amerika ibihenze. Nyamara niho inganda za mbere zikomeye z'imiti, ni naho FDA ifite icyicaro, Food and Drugs Association. Naho ugasanga imiti muri Amerika irahenze ugereranyije n'ibindi bice byose byo mu isi. Trump rero arashaka guca ibi, ngira ngo yamaze no gusinya kuri iri teka, agomba gusinya saa 3 z'igitondo. Naje muri kino kiganiro narebye neza niba yamaze kubikora, ariko nkurikije kalenda niko byari biteganyijwe. So urumva ko ibyo n'ukongera kugira Amerika igihangaye, akeneye gukora politiki zibanza Abanyamerika imbere. Ikibazo cy'Abanyarwanda na Ukraine nta nubwo biri muri priority ye, unakurikije uko yifuza ko Taiwan yigenga kurusha Ukraine cyangwa se Abanyaburayi, nubwo ari indi ngingo yihariye. Tugarutse inyuma gato, ibyo tugomba kwitega muri iriya nama Istanbul cyangwa se uguhura kw'aba bombi mu gihe Moscow yabigiyeyo, kuko sofa ntago biremezwa ijana kuri ndi. Zelensky yamaze kujya ku karubanda yemeza ko azaba ari Istanbul, ndetse biteganyijwe ko tariki 14 agomba kuba ari muri Turkiya. Putin nawe tugomba kureba niba azahabarizwa cyangwa atazahajya. Ahagiye it's good, byaba ari byiza, ariko atagiyeyo nabyo urumva ni ikibazo, kuko kagahenge k'iminsi 30 ko yamaze kukanga, barasanye deja, yamaze kurasa mu bice birenga 6 by'ingenzi muri Ukraine. Hakaba hasigaye ikibazo kimwe noneho cyo kwibaza ngo ese ni ibiki ko ibyibanze Ukraine ishaka kugeza ubu Uburusiya turabona bwisubiraho cyangwa se bwivuguruza ku myanzuro buvuga ko bwafashe. Haracyari ikibazo cy'uko batumva ko bagomba kurekura birabica. Haracyari n'ikindi kibazo cy'uko bakomeje gusaba Abanyaburayi ko ubufasha bwabo bwa gisirikare buhagarara. Nyamara Ukraine iri kubakirwa inzego z'ubutasi ziremereye. Abanya-Ukraine kugeza ubu navuga ko ushatse bavuga cyo gisirikare gikomeye mu Burayi, kuko nicyo gisirikare kimaze imyaka 3 gihangana ku rugamba, nubwo hari inkunga ya Occident, ibihugu byo muri NATO bibafasha. Ariko ukurikije nibura Ukraine intambara babara ko nirangira, igisirikare cy'Abanya-Ukraine kizaba kiri mu bisirikare bitinyitse mu Burayi, ndetse binubashywe bitewe na experience bakuye muri iyi ntambara n'ibindi byinshi. Ni factor nyinshi wenda twaza bigaruka mu bindi biganiro twateguye kuri ino ngingo. So kugeza ubu rero igihari kandi gikomeye kigomba gutekerezwaho, tunaretse ibijyanye n'ibyo bice, hari ukwibaza ihangana kushobora kwegukana imitungo kamere y'Abanya-Ukraine hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Nayo ni indi ngingo yihariye, nayo ni ikindi kintu kigomba gutekerezwaho ukwacyo kigashyirwa ku ruhande. Ikindi kintu urebye ibice Uburusiya bufite bubigenzuye bisa nkaho bikumira Union Europeenne ku nyanja y'umukara ndetse n'inyanja ya Azov. Nyamara biriya bice uretse kuba ari ibice bishobora gukorerwamo uburobyi, ni n'ibice birimo ibyambu bikomeye mu isi. Niho icyambu cya Odessa kiri, niho ibyambu byinshi bikora kuri Turki, cyangwa se bya Constantine, ibyambu nk'ibyo biri muri kara gace. Bivuze ko Uburusiya bugenzuye kiriya gice bugakora Ukraine ku access yabo ku nyanja y'umukara bakasa nk'abayibloka. Hasigara ikindi kibazo gikomeye cyo kumenya ngo turaza kubaho dute, ko twari twanze ko energy y'Abarusiya idutunga, none bisa nk'aho ari inzira routes zicamo ibiribwa, ingano n'ibindi byose dukeneye, Odessa n'ibindi, ko bijya mu maboko y'Uburusiya bwo ntibazabikoresha as weapon of war. Ibi byose ni imibare ya Perezida Putin, nava ko kandi cyangwa se natangaza ko atiteguye kwihagarika. Ni imibare azakomeza bitewe n'uko ubundi intambara nyinshi bakubwira ko main reason cyangwa se impamvu nyamukuru y'intambara tubona hirya no hino mu isi zose ziba zishingiye ku bukungu. Factors zose wavuga biragaruka ugasanga n'ubundi za ntambara ziri kwizengurutsa ku kintu twakita ubukungu. Zose zigamije ubukungu, zitagamije ihangana rishingiye ku cyubahiro,
akenshi impamvu zibiri inyuma aba ari impamvu z'ubukungu. Munyemere rero iyi ngingo y'Istanbul ni ingingo ngari yagutse, ntabwo twavuga byinshi biherekeyeho ngo tubisoze cyangwa se tubiganishe ku musozo. Byose turaza gukomeza kugenda tuyivugaho gake gake uko tubonye updates. Icyo wamenya nuko Erdogan azaba ari mu cyumba kizaberamo ino nama. Of course arabatekerezaga se ni bande bagomba kuba barimo kugeza ubu, na third party turumva uzitabira iriya nama iteganyijwe hagati ya Zelensky ndetse na Putin. Sofa na abandi bantu turamenya bazaba bahari, sinzi niba Kate Kellogg cyangwa se Steve Witkoff azaba ari hariya. Ubwo bizaterwa n'umwanzuro uzafatwa ko kugeza uyu munsi wa tariki 12 icyumba kirimo abantu batatu: Erdogan, Zelensky ndetse na Putin. Reka tuvuge gato ku by'imyitozo nanone iri kubera muri Finland. Ni imyitozo ya OTAN, imyitozo ubundi ngarukamwaka, ni military drills, imyitozo ikomeye ubundi iba mu mpera z'umwaka guhera nko mu kwa 10 kuzamura. Imyitozo rwagati mu mwaka nayo ni imyitozo, ariko noneho uyu munsi imyitozo atangiye muri Finland, imyitozo izamara iminsi 19 uko izarangira tariki 31 z'ukwezi kwa Gicurasi. Ni imyitozo bigaragara ko irimo ingabo nyinshi ugereranyije n'ibisanzwe. Ni ingabo zirenga 7,000, ngira ngo ni ingabo nabonye z'ibihugu nka UK, ubwami bw'Abongereza, ibihugu nka Sweden, Finland yakiriye of course, ndetse na France niba narebye neza. Ni imyitozo kandi nabonye yibanda cyane kuha ubwenge cyangwa se ubushobozi bw'intambara zishobora kurwanirwa mu kirere. Ukurikije intambara ziri kuba hirya no hino mu isi, reba hagati ya Pakistan n'Ubuhinde, reba muri Middle East, Israel na Gaza, ni intambara akenshi usanga 80% ari intambara zikorerwa mu kirere, n'abantu bagipfa gushora abasirikare mu rugamba. N'ubu ngubu Uburusiya na Ukraine ubazi intambara bari gukora cyangwa se ubwoko bw'intambara bari kurwana, ni intambara ziganjemo ikirere cyane. So OTAN iri gukora imyitozo ya gisirikare ariko ivanze n'iyo ku butaka n'iyo mu mazi, birumvikana yose bazayihuriza hamwe. Ni menace ku Burusiya kuko Finland ihana imbibi n'Uburusiya neza rwose, bahana imbibi n'Uburusiya. Byumvikane ko ari threats ku mutekano w'Abarusiya, bagaragaza ko OTAN ari nako yashaka kubigenza muri Ukraine, ariko isanga noneho Moscow navuga ko yari yiteguye ku rugero nje nshobora kwita rwa nyuma. Ibyo bibwiraga cyangwa se batekerezaga siko byaje kubagendekera. Muri rusange baje guhura n'urukuta navuga rukomeye, bituma rero batabasha kugera ku ntego z'ibyo bari biyemeje byo kubaka ubushobozi cyangwa se byo kongera kuzamura imbaraga zabo ngo bazitereke hariya muri Ukraine. Ari nyireba hano ino ngingo ngo ndebe uko bihagaze, ariko niko bimeze sofa kugeza ubu by'imyitozo y'abari irimo. Ubundi turebe muri rusange nibyo bihugu ndabona na gishyaka imyitozo atangiye, bivuze ko nta kindi gishobora kwinjiriramo. Nguko rero uko bimeze ni imyitozo iri buze gukomeza, ariko ahiri neza ngira ngo Finland nicyo gihugu cyo mu Burayi gifite umupaka muremure gihanaho n'Uburusiya, gihana imbibi n'Uburusiya. Byumvikane ko Uburusiya bugomba kuba amaso, nubwo OTAN itagerageza nyine kurasa imbere mu Burusiya, birumvikana ni intambara binjijwe mu yindi, ariko imyitozo iri kubera mu marembo kandi ari umwanzi uri kwakora imyitozo, birumvikana bituma nawe uba maso cyane. Munyemere rero mbashimire mwese tubana umunsi ku munsi, abakurikira platform yacu kuri zino ngingo zibana na politike mpuzamahanga. Mbabwire ko amakuru n'ibiganiro byacu byo abari akagaruka, twongeye tubona mu masaha ari imbere ku zindi ngingo ziraza kuba zigezweho. Blessings over blessings, mukomeze muhirwe mu byo mukora byose.